Ya, menjua-jua membanta seni naras turang, salam sehat, salam mati kedah membanta kerina. Maka bas paksenda mari dagi si benakan semacam percakapan karena bahan perpulungan jabu-jabunta guna tanggal 14 sehku tanggal 20 Juni pas tahun 2020 henda. Bahan henda kari dibuat di bas padan sindekah MK Kuan-Kuanan 6 ayat 10.2 10.5. Alu tema kari beritakanlah si tuhu dengan erguna. Endai hubungkan ras teknologi informasi sueras tema GBKP bas tahun enda. Tapi sope dengan kokap si benakan ngoge kata di bata bagai peras mereka penggeja penta spindo lebih gagah man Tuhan ras kita lebih ertoto. O Tuhan di bata Bapa kami, sini surga, si tandai kami bas Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Meriah ukur kami bas perkuah tendu Tuhan, ijaban cika kami arah siaran YouTube, streaming, banci kami ngelaksanakan perpulungan jabu-jabu kabas mingguenda Tuhan. Maka hadir kam masu-masu program kami enda, gialah kami banci jumpa kita ke situasi genduari. Bahanlah makarah program enda pe. Tetap terbina kini teken kami kukam. Tetap rembak kami raskam. Ras tetap ibere kendu. Pengajari, penegu-negu. Terang semangat. Gelah banci aturkan kami tetap geluh kami enda. Bagi singenate Tuhan. Pemenananari sekari kubas kedungan na. Bahan perpulungan jabu-jabu cakapkan kami enda. Tuhan kari hadir, laku ngajari kami kerina. Endam pengendesan kami petunggungkan kami bas dahin enda Tuhan. Sebab bas gelar Yesus Kristus kami ertoto rasar pengendes man bandu. Amin. Bahan ogen bas perpulungan jabu-jabunta bas minggu enda. Ibuat ibas kitab Kuan-Kuanan bindu 6. Ibenakan kari ayat 10.2 sekariku ayat 10.5. Kuan-Kuanan 6 ayat 10.2 10.5. Jenda kogekan bagenda nina katana. Kalak jahat dengan kalak sila erguna, petkal meritakan berita sila tuhu. Sikirpen ia erbahan tanda guna nipu kalak. Alu taki pacikna, ibahanna rencana-rencana jahat, ijapa pe ibahanna perubatan. Arkiteken perbahanenna, rempet reh cilakan dabuh man bana, maka mate me iya. Sehijenda bahandai. Ya seni naras turang, gelaula kari siakap mesra ngantusi pesan kata di bata bas bahan perpulungan jabu-jabun tenda. Banci lebih si umpamakan maka bas kegeluhan enda. Banci si umpamakan kegeluhan ta bagi kalak selok entah pe kesurupan. Adi kalak selok entah pe kesurupan. Ia biak-biakna muncul kari sueras roh kai si neluki ia. Umpamana adi ia isluki roh bengkala umpamana. Bagi bengkala kakak di penampilan na. Nguncum-nguncumi. Pergerakan nape bagi bengkala bagi. Tapi di roh babi kari umpamana nyurupi ia. Bagi-bagi kabiak na, nungke-nungke. Pangan na pe bagi, kesukan na pe bagi. Baca kari panak kedep. Perti epe, ras kulit ne kira padahal ya kesurupan nge bagi. Bagi seterusnya. Jadi, bas kegeluhan enda pe, bagi kata kendai ibas
bahan PJJ tenda, jendandai isingatkan karena kalak jahat. Jadi kalak jahat sila arguna. Ade bas cakap kalakah cakap Ibrani Belial ni na kalak si jahat sehmakalar guna bas kegeluhan orang pasik. Jadi tentu na kalak si bagede ngo pasti ada si pakai istilah kesurupan dai. Geluh si dekah dengar ringan bas pusuh ne. Gunang gerak kenia baik kalak kesurupan da. Semaka biak-biak sini lakokan na manifestasi geluh nakari igerakan kegeluhan dosa ahandai. Semaka kerina alat-alat tubuh nenda bahkan potensi silit di basia ipake nakari guna ngelakokan dosa sebab guru na basnari sinjem basa memotivasi ia basnari gerakkan ia bagi kalak selundai. Tapi adi kalak si geluh simbaru tentuna kerina kari alat-alat tubuh nenda pe ipake na guna muji di bata, guna ngelakokan surah-surah di bata. Tanne igunakan na guna si mahuli, nahene, perukuran na, mata na, babah na. Jadi, emstuna. Jadi, jendandai maka turah manusia si bagian danda kalak jahat silar guna nandai, Belial ni nandai, tentuna dosa nda dengar bas. Dosa dengar bas maka guani nandai perukuran ne ipake na guna ngerencanakan perbahan silauli. Babah ne ipake na raspusuh ne tentuna babah guna erbual. Tanne igunakan na guna ngambrukan darah. Nahene ni nandai mabaiku sila mahuli. Bahkan bercerita yang ina alu nahene nuduh-nuduhi, tanne nuduh-nuduhi saja. Gambarkan ketidak serius. Mata ne pergunakan na nina guna main mata dengan orang kalak sideban persekongkolan guna ngelakokan penipuan sila mahuli rasideban. Kerina bahkan potensi silit basie. Pemetahna, pengangkanna, gegehna, kepintaranna, ipake na kerina guna ngelakokan sila mahuli. Jadi, rekutkan tema bas mingguenda, maka ni ngendai ia beritakanlah si tuhu dengan erguna, ihubungkan ras ai tienda. Bagendam kepekan di kalak si jahat silar guna dai, bas pusuh napek, kuasa dosa dengar. Semakai gerak kena kerina potensi silit basia. Bagi nina Rasul Paulus adi si hubung keras padan simbaru. Roma 10:2 ayat sada kai nina. Maka nina, ngingat perkuah ate di bata simbelin sisah kenaman banta. Pakelah kerina kula dagingdu guna muji Tuhan. Ema ibadahdu si sejati. Ema penembahan tuhu. Bagem si tuhu na adi kuasa perkuah ate di bata simbelindai bas fusuhta ngiani. Maka kerina potensi termasuk pemetah tak kerana IT enda banci si page guna meritakan kai si tuhu dengan erguna membangun bas kehidupan. Jadi enda maka bas ayat 2 pe katakan na bas Roma 10:2 handai maka nina berelah dirindu iplim barui di bata. Jadi enda kencai minggu-minggu Trinitatis amin nagia kita naing gondabuh kubas dosa. Di batang go bertindak mereka perkuahatena. Reh Yesus menyelamatkan kita. Mati ya bas karu silang gelah kita itebusi.
kenca bagai nangki ku surga, nusur ka kesasi badia, guna negu-negu kita, roh siemin, roh perkuah ate di bata emin, si ringan bas pusukta, bas tema PJJ entas kalenda, seng maka, krina geluh tenda, potensi silit bas kita, termasuk IT, si gorehku tengah-tengah geluh ta genduarienda, teknologi informasi, ija ibas zaman teknologi informasi enda, lanai bo bancila kita relajar. Labo banci nintam pamana, aku lah ikut ibas teknologi sigundarienda. Lanai bancilang, tading kita dela kita relajar. Maka ading golit pemetah terlajar karena si pemakaian nape tentu bergabung ras hidup baru ndai. Tentu potensi pemetah ta karena ai tindai tentu rikutkan pusu singgo bertobat. Sura-sura si mahuli, tanenda gunang kelengi, nahente mabaiku si mahuli, perukurenta memang geluh bas kedamen Tuhan, ingin beritakan berita si Miriam memuliakan di bata, kelengi kalak si deban, adi adumna IT potensi IT ndai, tentulah bacilang si gunakan IT guna hal-hal si mahuli bas kegeluhan ini. Maka tergantung, maka penungkunan si pertama nadai kita, roh kai bas kita. Roh dosa si deka dengan ta roh perkuah ati di bata simbelin, ta roh hidup baru adi bagai potensi ndai, ai tindai banci si pake guna hal-hal si mahuli. Jadi terpaksa kita ikut laba kita mengelak janah hubung keras hidup baru ndai seng maka labo ekses negatif na sindarat bas kita nari ibas potensi IT sidik genduarienda. Jadi memang dandu IT si genduarienda enda pas nge bagi skin telap. Potensi si luar biasa. Adi salah gunakan kita, adi pemetah IT jatuh kepada orang-orang jahat baginda si pusuh na ikuasai kegelun si dekah dengar. Pasti pergunakan na IT guna lanai ngergai Tuhan lang kelengi kalak si deban pakai na guna keuntungan pribadi na penipuan menyebar hoax erbanca turah perubatan perpecahan resi deban na terkitekan basnari igerakkan oleh dosa. Tapi pasti adikala singgong mereka diri na ipelimbarui di bata aloken na penyelamatan di batanda perkuah ate di bata simbelineri dengan bas pusuhna enggerak kenia make ai tindai pasti untuk memuliakan Tuhan. Bagi termasuk arah siaran sermon PJJ enda bagi siarkan bagenda arah YouTube enggo si pake guna mensukseskan pembinaan diri inta arah bahan perpulungan jauh-jauh bas minggu enda. Ipake guna membangun kini tekenta. Mereka semangat manbanta. Amin arkiteken lenga kita banci pulung bas PJJ bagi si biasa arkiteken COVID 10 siwah. Enda lenga bos teh digan karidung. Contoh bagi. Jadi uga kita banci memuliakan Tuhan arasie tentu na bagendai adi lit HP enta, lit laptop ta, si pake ai tindai, sueras dorongan hidup baru bas pusuh tanari, kreatiflah kita, guna menghubungi teman, ibas rangka meritakan berita si meriah, bagai tentu na kaisi membangun, kaisi membangun, petetap ukur, pemetah-pemetah kreatif ibas mengembangkan ekonomi amin nagia bagenda lenga kita belit usur dengan pembatasan amin nagia nggo normal baru nina tentu bue dengan keterbatasan ta ugama ka banci lit ide-ide si menghuli ibas menguatkan keadaan ekonomi ta masing-masing enda tentuna si pake IT enda bagai tentuna potensi si deban adilit buatan ta ula kabre kelihen kala si sekitar te termasuk potensi dai ipake guna
nampati kala si deban bagi. Jadi tentuna endam kuakap turang rasenina pakai dage krina anggota tubuh tenda perukuran ta babah ta matanta bagi bas budaya karo pelit ikisingatkan sumbang sisiwah ni sumbang sisiwah uga sumbang perkundul sumbang pengerana sumbang perpan uga kita sumbang pengenen, makaikan mata, sumbang perbahanan, uga pemakaian tanenda, ras tentuna perpedem, peridi, kai krina, sumbang sisiwah, tentuna nai peke-peken bas orang tuanta, make potensi, sidit bas dirinta, bagepe, kai siang kai kita, ikutkan perkembangan zaman, teknologi informasi enda, mari si pakai untuk memuliakan Tuhan, kelengi teman kalak si deban, bagai petentuna enda untuk kiniulin kegeluhan, bas tengah-tengah kegeluhan enda. Jadi bagai kuakap kampe tentuna adi ngerana kita karena makaikan IT enda, lit ngai bas pusuh ndu krina, alo kendu renungan enda pejumpakan rasi bas pusuh ndu, jenari mari si dalankan enda potensi sidit bas kita kan kuasa perkuate di batas si bas pusundai pegegehi kita guna makaikan segala potensi untuk memuliakan gelar Tuhan raseng kelengi kalak si deban. Jenari pe jenda tentuna turang rasenina lit dua bahan diskusi jenda kuakap si kogeken saras pintas ras mereka narahan kari sitik nomor sada bas diskusi enda nina turikan kai-kai saja media teknologi informasi si banci ipake guna mendukung pelayanan gereja anta. Jadi di hal-hal teknologi informasi enda si banci si pake guna mendukung pelayanan gereja anta tentuna ya termasuk bas situasi COVID enda khotbah live streaming enda ngoi upayakan basurunggun si ngasup tentu enda pe si sambut rasi pergunakan guna membangun kini tekenta termasuk arah sermon PJJ enda pe bagi ulah lah si manfaat kene teruslah si upaya kene tentuna runggun kreatif make si enda untuk nahkan pelayanan ku tengah-tengah perpulungan kerinana. Bagaimana tentu adilit sitah teman-teman ta bagi kita umpamana teman-teman ta sangkep geluh ta kalimbubun ta sembuya seninan ta terus ku anak berunta adi kelsehen ia jumpa masalah ia putus asa ia bas keadaan corona enda tentuna banci si hubungi si WA ia si manfaatkan teknologi informasi enda guna pegegehi kini tekan ras ketetapan ukur teman-teman ta sharing kita berkomunikasi kita ras teman-teman ta si bagi berita bagi peta sakit ia ceda ate ia si pakelah apakah WA, Facebook, YouTube rasi debanna banci si pakai laku saling pegegehi tentuna bagaimana tentuna ibas di samping pelayanan bagaimana uga kita ngaturkan persembahan bas gereja anta cara-cara anta nak kenca alu komunikasi TI dan dai krina tentuna keadaan pembatasan pe bagenda kita kan COVID-19 enda gereja anta tetap membutuhkan dana untuk operasional gereja anta. Maka basie pe kuakap baci si pake sie. Jenari si peduakan penungkunan si peduakan uga carana segala banci si pake teknologi informasi guna nahkan berita si tuhu ras erguna. Jadi baik tandai kita kan bas pusuh tanari penggo menda buah kini teken darat kekelengan man Tuhan kekelengan man sesama ukur mahuli sueras
surah-surah Tuhan menyelamatkan dunia enda, tentu potensi teknologi informasi yang dapat si pakailah guna sebagai ula sila mahuli. Aku perhatikan dakam, bas kegeluhan enda lit telu kedudukan manusia. Pas bagi angka bas rumah sekolah. Ada angka bas rumah sekolah, tengah nol. Nol, tengah. Ku kiri, negatif. Min sada, min dua, min telu. Bagi. Ku kanan si positif. Sada, dua, angka positif. Sada, dua, telu. Terus kaya si positif. Jadi, keberadaan manusia, siumpamakan pamana si bas minenda keberadaan, sila uli kidunsur turah basia. Sila mahuli rusur. Masuk ia ku basada kuta, misrusuh je. Masuk ia ku sadaingan, benen KIPJ. Bagi kuan-kuan karo, bagi sang kumara ni na kujakan cer bekas sila mahuli. Maka si nolenda, enda pela ngapas bas kita kala Kristen. Si nolenda, kai pelaban na. Laka-lako kena sila mahuli, si mahuli pelang. Bagi tongkeh-tongkeh saja je. Tentu enda pe terlalu pasif, apatis. Tapi harapkan situhuna kita sebagai anak-anak Tuhan. Bas angka positif enda sebelah kanan. Berbuat sesuatu. Termasuk ibas menggunakan IT enda. Ulakal si negatif enda darat. Hoax, berita-berita bual. Berita-berita sirban cakala putus asa, banca kala biar. La perlu si sebar kene. Kata-kata si membangun. Sueras buah roh perkuhati di bata singgo nyani pusuh tanda ngerakkan jari-jari inte adikin ngetik berita si membangun nia, si mereka semangat ia, si peteguhi kersadani ia. Jadi tentunya maka endandam gua agak jadi gua maka kita baci berada bas keadaan si petelukun enda bas angka positif enda tentunya bagendai. Harus bicarakin sepeda motor nda bongkar mesin. Ulanai pediat mesin geluh sidekah, mesin dosa ringan bas pusuh tetapi mesin perkuah hati di batas sembilindang gerakan kita. Seng maka ibadah bas kegeluhan tenda, manifestasi penjelman kegeluhan ta. Erbuah usur basi menghuli, bas sumbang sisi wahda, si pakai alat-alat tubuh tenda, kerina potensi bas kita, termasuk ai tenda, guna memuliakan gelar Tuhan. Jadi, bagaimana kuakap turang rasenina, maka kam kari nambah-nambahi sarikutkan si bas pusunduk kerina, tetap kita retoto gelah. Amin lagi keadaan sulit, keadaan di keterbatasan kita kan COVID-19 senda, tetap kita digerakkan oleh kuasa perkuah hati di bata roh Tuhan, sehingga maka kita ikendalikan guna si mahuli, ras kai potensi silit pe si pake guna si mahuli. Dagi bagem dagi turang rasenina, terpuji gelar Tuhan, mari si tutup aluras kita ertoto. Bujur kali seken kami man bandu Tuhan. Arabahan perpulungan jabu-jabu bas mingguenda. Gopakendu kemahendu. Ibas keterbatasan na. Nurikan katandu. Uga maka banci kami menyikapi potensi silit bas diri kami enda. Termasuk anggota tubuh kami. Pengerana perukurnas perbahanan kami. Ipake kami guna dahin si mahuli memuliakan Tuhan engkelengi kalak si deban membangun si mahuli bas kegeluhan enda terlebih-lebih bas zaman teknologi informasi enda Tuhan lanai bancilang harus kami terlibat maka relajar kami Tuhan mereka gegeh bagepe arahkan pusuh kami kuasai kami Tuhan gelabanci ipake kami teknologi informasi enda guna pelayanan bas tengah-tengah gerejandu, ngembangkan si mahuli bas tengah-tengah kegeluhan, gelah termulia kamarasye sangap kami kerina Tuhan.
maka pengasup kami ngaloken katenda. Jenari idalankan kami, alu penampati kesasi badia, janah perkuahatendu, pelimbarui kami tetap gelah. Kerina potensi sis kelewat kami, kinilitan kami, anggota tubuh kesehatan perukuran ras kerinana, ipake kami guna pemuliakan kamras, nampati sesama manusia. Endam dage toto kami Bapa, Tuhan negu-negu kami, ngaloken katenda, ngerenungken caterbagasen, begepe guna dalan kenjam setengah-tengah hidup kami segala-segala. Sebab ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, kami bertoto rasar pengendes membantu. Amin. Jua-jua, salam sehat.